ntaye gatoya mbere yo kuvuga ijambo ry'Imana. Narakijijwe kandi ndakunda Yesu. Nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje umwaka w'1980 mu mpera zabo. Ariko nagomba nababwira igihe nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nari isanzwe mu ishengero, navukiye mu ishengero. Hanyuma Yesu anyiyereka, mu nyuma arampindura angira umwana wiwe. Imana ishimwe. Kuva nkijijwe muri uwo mwaka wa 80 niwo munsi nihaniye ko n'inzoga. Haciye indwi imwe niwo munsi iyo ndwi muri iyo ndwi yakurikiye nicyo gihe nakiriye umuhemu yera. Haleluya. Kandi nasezeraniye Yesu Kristo ndavuga nti ko mumenye umwami wanje mpisemo kuzomukorera bikomeye byoroshye. Haleluya. Nsubira inyuma gatoya. Yesu yiyeretse jewe n'umurobyi, ariko nari umurobyi atarakizwa, nari umuririmbyi kuva muri 78 ndirimbira mu Rumonge, ariko n'umuririmbyi atarakizwa, umuririmbyi atarahinduka. Nari umurobyi nava kuroba nkajya muri korali, mvuyeyo nkajya kunywa kanyanga, nkajya kunywa n'urwagwa, byose narabangabanga kugira ngo Yesu Kristo anyiyereke. Umunsi umwe turiko turaroba turi mu bwato, hajya turiko turakwega gusenga, baroje amato abiri, bamwe bari mu bwato bumwe nayo turi mu bundi. Mpagaze ndiko ndakwega urusenga n'umugozi, wabonye ko umenganazi iyo ndiko ndakwega, hanyuma ndayera wa mazi. Nari nzi koga, ariko nta buhinga nakoresheje kuko nari nambaye ibihuzu biremereye by'imbeho. Nasengeye mu nda y'ikiyaga nk'uko Yona yasengeye mu nda y'urufi. Nagira Imana ikintu nakoze gusa ni iki: narananutse hafi nk'iminota 5 manuka mu mazi, ubona rero biduza kubera ibikoti nari nambaye byarase ko nduga ngo noge. Icyo nakoze nakunze impembe kugira ngo sisome ngo sisome amazi. Ntabwo gusengera umutima mvuga nti Imana niwankurayo nzogukorera gushika gupfa kwanje. Imana ntiyateze kumva. Haleluya. Imana ntiyateze kumva. Yakoresheje ubuhinga bwa simuye nabigengeje. Wamenye umuntu afashe ariyo munsi ino aratera, ndaduka kimwe kimwe nduge hagati y'ubwato, hanyuma abandi bwato bakibakwiye. Umva, nta buhinga nakoresheje nawe, sinabona nawe ndashoboye. Nari ngaha rero nigeze ngaha, si ubuhinga nakoresheje kugira ngo mve muri ayo mazi. Maze Imana imaze kunduza kantera hagati y'ubwato, mugabo mu mazi, ba bandi bari mu bwato baca baracakira, baraduza bashyira mu bwato. Bashyize mu bwato maze ikintu kiba, iyo umuntu yaguye mu mazi baca bahonyora ko kugira ngo amazi bahonyora umuntu amazi avemo. Harabubika inda bagahonyora hano kugira amazi avemo, n'abandi bagaramika bagahonyora ngaha kugira ngo amazi avemo. Bagiye kugaruka ngo bahonyore kuri robe ntoya, n'amazi nayo nimuhonyoreko. Nasanze afise ubwoba budasanzwe. Bandi ati humura ndiho kandi atabara. Uwo munsi dushize ku musenyi
ababyeyi. Ariko iyo korani yabaye ya nyuma naciye mva kuroba ngenda Bujumbura. Ngo murongere Bujumbura nta handi naciye imyaka garuye. Ndashitse hari mu mpera z'umwaka wa 2009. Ndashitse nicaye inyuma nkariya nicaye bariya bantu. Mwebwe mwicaye inyuma bariya bicaye inyuma. Reka nyine basa gutenda kuko muze hari imbere. Ingo nimuze nta kibazo. Muri muze kwa data. Nimuze mwidegere nimuze. Hanyuma nicaye inyuma abarindi batangwa kuri iyo ntara bataraka kuko akijijwe. None bambaye ubwiza bw'Imana. Nabitegereza ndibega isenga Imana yofasha kangabari. Wasebega yakizwe. Ariko ndakuringi munyakatase batangwa kurimba. Umunsi we ndagagarira ku ntebe y'Igatatu inyuma. Ndeyasogeza nzimbere. Ubundi munsi bicaga aho izo nezo hagati. Ndatanga ku ntebe y'imbere nkanegera umurongozi wa korasi ndakizwe niko murabyumva. Nabwiye mbega wo imbere nkaja mu baririmbyi. Ikora hari umuririmbyi mumo. Hanyuma yambwiye ngo muri ikintu cy'abantu ngo tugiye gusenga tubaza Imana. Ngo tugiye gusenga tubaza Imana. Ikimana cyo tubwira tuzoza tukubwira. Ndafashwe. Sinarizi kw'Imana ivuga. Sinarizi kw'Imana ishura. Ndurera ndafashwe. Inoke Imana yavuga ko ndikorerwa sinzorara. Imana yaguha ku ngoma kuko ari igenda wasi. Icyo abwira kandi ukwezi guheze kandi kirikorerwa muri kubaruka. Ngo Imana yavuze ngo niwinjire. Nakuri mboneza ikirenge muri korale Imana izira inyota y'inzoga. Yesu ashimwe. Ndagakizwa ndahinduka. Ndibuka ko natanguye guheba kurwara na byeri. Nabwo Gatore gahiye zorora kanya. Ko nabuze nzora n'agasekeza Gatore gahiye. Hanyuma kwasenga mu gitondo ngagusikiriko n'ubwo kabuye. Kwasenga mu gitondo kuva saa 1 gushika saa 3. Kaja gusohoka kuna kaja kujya. Uwo munsi ndagenda mu Buyezi abacuruza umutobe. Ndawukubita. Hagera narashe njyane gatoya kuba biteguye basenga ku mugoroba isaha 9 kandi hari kamuri gasanzwe ntaje haca mbona mugati yo kanzeho mbona imbere yanjye umuntu yambaye impuzu zedere afise imboni acarashura imboni zibiri kandi narababaye muriko murabe imboni zibiri kandi narababaye rwose. Amaze kumva izo imboni zibiri ahagarara imbere yanjye. We uvuye kuboregwa hanyuma uheze uhabwe guhagarara imbere utabwe kuririmba uvuge urakijijwe. Bahita byamanye n'ubundi musore umwe ntagara kabuze n'urushimushi ku munwa acana barara muri iki cyoni ndari mu gihe y'abantu nyanje ntavuga abamuzi imbere y'igitanda ndavuga Imana abarasa gusuka kuko icyo gisi nasomye Imana ishimwe. Amen. Mungu kw'Imana yirabo kwamwezi zo kuboha ariko ndakwifuriza kubohoka nawe. Imana ishimwe. Ndakwifuriza kubohoka nawe.
nariko ndabashimira intambwe Imana yankijije kuva muri icyo gihe gushika uyu munsi nta nyota y'inzoga yigeranye. Imana ishimwe. Naye amafaranga mubona ndayibona sinayibona uko nyotewe eka ninywera amazi niwegereye isukari nyinshi hanyuma umutima utangiye gukubita cyane ndaheba ngera kwa muganga nageze ku gipimo 19 y'umutima. Muganga ati genda uri muguhere acyampa utunini fata ikinini kimwe nari ndi ku kazi hanyuma mumaze gusenga imbere y'Imana serivisi itandukanye Imana ndagomba ko bwa bushobozi bwawe baravuga gukiza ubohora ndagomba kubohora iyi ndwara y'umutima kuva icyo gihe numva ntambaye kumera neza. Imana ishimwe. Naburiye ntambaye kumera neza njya kwa muganga barapima arambwira ngo uri sawa subirayo ati ni sawa inshuro 10 ati ni sawa uyu munsi ndidegerebya. Imana ishimwe. Ndi muzima rero. Imana ishimwe. Haleluya. Ndi muzima numva ari muzima. Imana ihabwe icyubahiro. Nimurabona simba rero muramenya ko Yesu Kristo ari muri jewe. Yesu Kristo yahinduye ubugingo bwanje. Ubu Yesu Kristo yampinduye ndakwifuza ko guhindura nawe. Haleluya. Ndabona benshi arwaruka n'abaruka mu banyeshuri nabyo bigikira igihe cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Igihe cyane cyo guhindura imitima y'abenshi. Amen. Haleluya. Imana nibaze. Reka ibyo mu cyaro cyo twasomewe rero ariyo ntumbero y'ingingo n'abashimira intara. Amen. Amen. Mose yateguye Yosuwa nawe yateguye mugabo hageze igihe cyo kuva Mose yasubira Yosuwa mugabo igihe cyo kuva Yosuwa ntabamusubiriye icyo gituma Isirayeli bamamaze. Reka dusome rero ijambo ry'Imana muri cya gice cy'indwi rero ndahera umurongo wa 5 kurabandanya. Aravuga ngo erega nimwatunganya ingeso basubiramo erega nimwatunganya ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu nimwatunganya ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu nimwaca imanza ziri hagati y'umuntu na mugenzi we nimudahaza ingenzi cyangwa imfubyi cyangwa umupfakazi nimubishirize amaraso mutacumuye ahantu nimugendanire izindi mana bikababera icyago nuko nanjye nzobaresha ahantu mu gihugu nahaye na sokuruza uhereye ubwa mbere ugashitsa ibihe bidashira. Mbega ko mwizigiye amagambo y'ibinyoma adafise ikimazi. Mbega birashoboka ko mwira mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza abayari imibavu mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya maze mukaza mugahagarara imbere yanje muri iyi ngoro yitirirwa izina ryanje mukavuga muti turakijijwe. Mwaheza mugakora ibyo bizira byose. None ingoro yitirirwa izina ryanje mbega ihindutse isenga ry'abamuzi mu maso yayo. Erega jewe ni jewe ubwanje nabyiboneye ni jewe uhoraho ikuze. Imana idufashe. Imana izi byose. Haleluya. Imana irakuzi nanjye iranzi.
Haleluya. Imana yatuzi twese. Reka mbanze mvuge gatoya kuri Yeremiya. Yeremiya yavugishwa n'Imana kandi wavugishwa n'Imana akomeye. Ari wavugishwa n'Imana bakuru bane. Hari Yesaya, hari Yeremiya, hari Ezekiyeli, hari na Daniyeli. Abana bavugishwa n'Imana bakuru. Kandi bakoze ibikorwa bidasanzwe, bakoze mu bihe bitari byose byari bikomeye. Yeremiya bisobanurwa ngo guhagurutswa cyane guhagarikwa. Yeremiya rero Imana yamuhagurukije, iramuhagurutsa kugira ngo imutume akore igikorwa cyayo kandi bitari byoroshye. Muri iki gihe Yeremiya yahagurutswa, hari ibyaha by'ubugarariji, hari ibyaha byo gusenga ibigirwamana. Yeremiya atumwa ku bantu bagenda bakurikirana muri iki gihe, mu gihe kimwe baramufata bakamushishagura bakamurekura, ikindi gihe bakamufunga bakamurekura. Muri iki gihe naho Yeremiya yarakunzwe amaze kumubwishwa ko Yerusalemu igiye kuba ibara, igiye kuba amaboko y'abasi. Umwanya wari icyo gihe aca gufunga aravuga ati umva ntuzovayo. Muri iki gihe amaze kumuta mu ibohero, ibyo yavuze bica birashika. Hacatera intambara, baca baranyaga icyo gihugu Yerusalemu. Ariko rero Yeremiya bamaze kubona ibyo yavuze ko bibaye, baca baramurekura. Ni ukuvuga Abayisiraheli cyangwa bari bacyatwamo ari inyagano. Batwawe n'inyagano, Yeremiya ajyanwamo. Mugabo yacecetse, ntiyahoze, yakomeje kuvuga, akomeza gusemerera, akomeza kubwira abantu ati mutihane, ati nimwihane. Yeremiya yarashimikiye kuri iri jambo ryo kwihana. Ntabwo mashimiye abantu Imana yakoresheje bagatora intumbero. Ngomba nababwire ko mwatora intumbero, nta butumwa bw'imigisha nababwira. Ariko kandi niba icyo nakubwira n'umugisha nawe urimo. Yesu ashimwe. Niwihana niko Luka yanditse mu byakozwe n'intumwa, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe na Luka, yavuze ngo nimwatura ibyaha byanyu. Yavuze ngo nimwihane muhindukire, ibyaha byanyu bigire gute? Bihanagurwe, ibihe byo guhemuka biba bigenda bigira gute? Rero umuntu ahemutse ntawe n'umugisha gihemba. Ariko nababwiye Yesu amaze kumpindura, nabwiye ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza, nabo barahinduka. Imana ishimwe cyane. Barahindutse, barakizwa. Mu nzu dusigara turabaririmbyi, ahari amarira hasigara indirimbo. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo mukimwe mukwiye kuba umuco. Haleluya. Kuri mirongo umunani rero, ngo mbega kubwiziga amagambo y'ibinyoma adafise ikimazi. Mbega birashoboka ko mwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza Bayali imibavu, mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza mugahagarara imbere yanjye muri iyi ngoro yitirirwa izina ryawe, mukavuga muti turakirijwe. Mwaheza mugakora ibyo bizira byose,
Imana igagurisha Yeremiya. Yeremiya yavuze muri iki gihe cyari kigoye, sinema kudondagura muri byinshi. Yavuze muri iki gihe cyari kigoye ngo mugabire icyaha kirambika ubucacerwa umuntu. Icyaha kirakura ko bwiza umuntu. Icyaha kirashobora gutuma ingo zisamuka. Icyaha kiratuma abana badahuza n'ababyeyi. Umubyeyi nawe yongera gute niyo kuri icyaha umwana, ariko Yesu ashitse icyaha kirahunga. Imana ishimwe. Umudamu nawe yongera gute niyo kura icyaha umugabo wiwe, ariko Yesu amugezemo icyaha kirahunga. Haleluya. Amen. Amen. Urakuri umuntu Yesu akakugirira neza. Urakora ucyaha Yesu akugirira neza. Naiko ngahaye. Usanga yabiranga wishimye kugaragara. Bibatumvikana. Hari ibitwaro usengera mwibanga, Imana ikayishyurira ahabona. Abantu batanga kubagibe ugenda hanze twari tuzi. Haleluya. Ugenda twari tubona. Yogenda yinde. Wibona kukigaragaza. Ngo abantu baramuvuga. Ngo mbega gahehe. Ngo uko bavuga ngo uraca. Ngo mbega ugaca. Ngo kandi ukongera ugaca. Ngomba yakubwira nti wari uhinduke mu mahina. Intambara y'ibigeragezo wayinesheje. Yesu ashimwe. Uwo ni Yesu Kristo. Yesu yanesheje ibigeragezo. Reka icyaha n'igisa n'icyaha. Ureke Yesu Kristo akuganza. Urwaruka rw'ubu batera isoni. Ababyeyi benshi baragira. Abasore. Amen. Tarika amaboko gusa. Tarika amaboko mwese wikorerwa. Mwese icengero gusa tarika amaboko. Tarika amaboko. Ntacyo ntibintangaje mwebwe byaho kubura gushinga bizi. Mwazindutse mwarayijeho kandi mwazindutse kumuza. Sigororo. Ntibintangaje n'agatoro bacako mwarayijeho. Mwazindutse muza ndabizi uko twahuriye aje muri komurazi mugatoro kambaye. Abasore n'abigeme bakirongera abagore agowe kuko guhura n'ababyeyi benshi bakubwira ingene abana babagoye imitwaro myinshi tugenda kwikorera y'abana. Abasore abigeme abasore abanyeshuri reka bakora. Imana ibaheze. Imana ibagirire neza. Ntimuzobe nk'abana bambara amapantaro akajya aciriye ngaho. Ntimuzobe nk'abana siko sibyo. Muri bane ntabwo bagenda sa Imana ibagirire neza kandi bashoboze. Abigeme nabo ugasanga agenda gutya, intoki zigenda gutya, ariko aragenda gutya. Ngomba babwiraho ibyo bitero by'umurwanizi mukamenya mukanahemeza mukamusoma mukanahemeza amazi. Rero Imana yakuremye ugenda uko Imana yakuremye, Imana izoguheza ng'igahunda. Yesu ashimwe. Imana izoguheza ng'ikubizi. Haleluya. 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 Ngomba ndabwiye sindi kwina ariko imeze kuko ibifata umugoroba isi irakubona kandi sizogusana. Satani ngo agenda yivuga yiki arondera wagira gute. Isi irakurindiriye kandi isi irimo byose. Isi irimo byose cyangwa n'ibihuzo n'ibyo uhoraho siko bikijya muri Imana reka ariko ibyinshi Satani yikita murakoresha kandi n'inzoga n'izuhoraho. Satani yafashe igitoki agihindura, amaze kugihinda
cyangwa muri urutsi muzoze muracyanunda nabivuge ko mukunda natwe bakukunda. Haleluya ariko ni muhuza kugira urugendo rw'ugaruka cyane ni mwebwe muri fisi mu zo gukora twebwe turagiye nayo mu mizo Petero yisanze turagiye mwacashobora kuduga imisozi egera Imana mukunda Imana. Haleluya intambara zimangiye ku mavi Wow. Mbega hano uhura n'umusore ugahura n'umusore bwawe akina mu kofu wori Kizo kuchoza kuresha no kizo kumavi. Murumvise. Rero ibari muri
mwigeme muri rubanda bavuga wikora ikizobashoboza kuresha no kuzoba ku mavi murabasenze Yesu abahezagire mukomeze kuba ku mavi ngo murabwire ko abagire ku mavi byose birongeka uruba rwiza ruba ku mavi niwishora uzashaka n'amakofa mukubite uzosubira kwinjiza kuyobenya Yesu abahezagire